Masjid Madinah rembang bersama matengah nanggro pusat donya dalam masjid naurul hendro Nabi Nasidra sahabat nadua Nabi Nasidra sahabat nadua Masjid Madinah kebetan indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kenang gelangkah gejak ziarah bajujud waktu di lun masjid pengasi depan hijau merah pasang lampu putih ngan kuning cahaya jeralah kebetan indah awat tahu Masjid Madinah rembang bersaga batengah nanggro pusat donya dalam masjid naurul hedro Nabi Nasidra sahabat nadua Nabi Nasidra sahabat nadua dalam masjid menggantungkan dan cahaya membelebleban bintang timung wati tetap mengenang hati kipadum sare angan meruru bintang masjid kecanan ilmu cuaca pengetahuan membelebleg daging bata merah mujule uke mungeng makan deh memacam laku Masjid Madinah rembang bersaga batengah nanggro pusat donya dalam masjid naurul hedro Nabi Nasir